وقتک جوان چھو واپس یون کس چھو واپس یا بنیو ساری دوپک یلی وقتک جوان واپس آو یلی سجی وور جوان واپس آو یلی تروور جوان واپس آو دومنا میانی خدایا گناہ کرن گیم ترووری ضایا گناہ کرن گیم سجی وری ضایا ای میانی خدایا آزا واپس یا ودان دیوان پروردگاری کائنات گلزار پار کرن زندر یم آئی میانو جوانو میانو بزرگو شیخ ساجی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون دم رات آوز چلن یت فرمو مین کائنات اقتائدارن حضرت جناب محمد الرسول اللہ گوڑ وہ حدیث پت وہ شیخ حدیث کات رحمت اللہ تعالی علیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ روایت کرن رضی اللہ تعالی عنہ دمن فرمو با جناب محمد الرسول اللہ فرموک قال یتنزلو ربنا تبارک اللہ تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا میون کائناتک نبی فرماون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبن پروردگاری کائنات چھو ہر رات من آسمانی اولس پہ یون یا رب سن نزول آجو ہر راز من آسمان اولس پیڑ گسن مگر فرمو میں توید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہین یبقا سلس اللیل الاخری مگر یلی رات سن تریم حصہ آسن چلن رات سن زو اندے بیڑیوان یم ساتھ میون جوان دی خوفدہ آسن یم سات میری موج دی خوفدہ آسن یم سات میون بزرگ دی خوفدہ آسن دوپن پروردگار کائنات جو آسمان ولد پر نازل گزن مگر حین یبقا سلس اللیل آخر مگر یلا راسن تریم سیون ادیچ آلو دیون پروردگار یقول من یدونی فاستجیعی رب العالمین جو فرماون ولی وچواکا دعا کرن وول ولی وچواکا دعا کرن وول لہو من یسألنی فوتی ہوا من یستغفرنی فاغفر لہو ولی وچواکا دعا کرن وول رب شو دبن بکرو دعا قبول ولی وچواکا سوالا کرن وول تون سوالا ہی مکمل کرن ولی وچواکا رزق مگن وول آزادی و رزق پروردگار یستغفرنی فاغفر لہو ولی وچواکا مغفرت ژھانڈن وول آزا کر وہ مغفرت ذات پاک حضرت اللہ میان کائنات دائدارن فرمو ہر رات من تریمس حصص من چیم آلو یمن پروردگار سن دربار من مگر اشن بستر یل تراون زو مدے اشن بستر یل تراون یل زن موزن تیت پاس آخرن یمن یہ چک رکھا دیون الصلاة خیر من النوم بیاک رکھا دی بیاک رکھا الصلاة خیر من النوم ولا غفلت کس بستر من شنگن والی ولا غفلت کس بستر من آرام تراون والیا شنگنا چی واریا نندرا چی کری واریا آخری دنیا کی 500 ساس وری یعنی دنیا کی 500 ساسن وری برابر جی آخرتک آگدو پتا چی نندر کری واریا تلاول تراو یہ غفلتک بستر ام خدا چی نماز بیاتر وجہ بسری ام کھوت چھئی علم ناویت الشیخ نور دین نورانین کلم دوپن صبح پھولتے رات باگئی مال آدھا اج ہو رودوک رادا جیت
اللہ اکبر صبح پھولتا ہے رات گیا دا اج کے ہو رو دو رادا بانگ دی صلات کرمالی ادا تج ہو آیا وعدہ دے سنت فرید کرمالی ادا جنت از ہو نینائی نادا جے یہ یو شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ ہے ایز دو بیس گئے علمدار سنگ مگر نماز نکھنے ایز گئے گو سے پاک سنگ مگر توب کرنائی ایز گئے گو سے پاکن ہونی مرید علمدارن ہونی مرید چھڑی دعویٰ کھوکھلا دعویٰ میانو جوانو میانو بزرگو میانو جوانو دونک بیجی پنین پانن سے تمو دب سوینیا گئی تمہیں پزیر آسن تمو دب سانی گئی تمہیں وفا بے وفا آزن کے تمو ون سانی گئی تمہیں نعیا مانت خیانت کرن ویل آسن کے تمو ون سان چھ تمہیں چگل خور آسن کے تمو دب سانی گئی تمہیں پزیر آسن یم امانتن پل پٹ نخوالن ول آسن یم نہ دھوکہ باز آسن یم نہ ظالم آسن ظلم کرن ول آسن یم نہ بد کردار آسن یم نہ رہزن آسن سٲنۍ گٔے تِمو یم سٲنِس کلامس قدر کرن مےٚ فرمووس میانہِ دستگیٖر زو ونٛدے یتھ کلامس چانہِ دستگیٖری ونٛدے زو دوٚپُن ہو ولا بوز شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماون یہے ترٛیٚیِم حصہٕ اوس رٲژ ہُنٛد چلان کیا اوس چلان یہائی رٲژ ہُنٛد ترٛیٚیِم حصہٕ اوس چلان اللہ اکبر بہٕ چھُس آرامس منٛز یا بہٕ چھُس بیدار پننِس گرس منٛز اتی آیم آواز خانہ کعبس کُس تامتھ طوافا کران یہوے چھُ آلو دِوان خانہ کعبس چھُ طوافا تہِ کران آلو تہِ چھُ خۄدایس دِوان آے میانہِ خۄدایا عبادت چھُس کران زکات چھُس دِوان حج تہِ چھُم کوٚرمُت ہر کانٛہہ عبادت چھُس کران میانہِ خۄدایا مگر اگر نہ میانہ عملاس قبول گژھن میانہ خدایا تیل تلزم قیامتک دو انن ست کمن ست ون ساری کمن ست شیخ سعدی دپن رحمت اللہ علیہ بہ گوس نزدیک مے دوپمس من انتا تُہۍ کم حظ اور چھم نہ جوابی یوان بہ چھس دپان من انتا تُہۍ کم حظ اور چھم نہ جوابی یوان بیٚیہِ دِتُم آلو من انتا کم حظ چھِو دوٚپُن بٕے گوس پیرانہِ پیر عبدالقادر جیلانی آے پیرانہِ پیرو ژے چھُکھ سارنٕے اولیاءن زیوٹھ چانٮ۪ن قدمہِ مبارکن تلے چھِ اولیاء کرامن ہُنٛد گردناز مگر یہ کیا چھُ خۄدایس دپان خانہ کعبس طواف کرن اگر نہ میٲنۍ عمل قبول گژھن خۄدایا تیٚلہِ تُل زمانن سۭتۍ دوٚپُن شیخ سعدی ول بوز یہِ کیٛاہ چھُ ونان تتہِ آسہِ نا جلوٕ گر محمد رسول اللہ اگر نہ میانہِ عمل قبول آسہِ گژھن بہٕ کُس روی دِم در دربارِ رسول اکرم خبر میون کائناتُک دٲیدار ونیا یہِ گوٚوا میون سُہ اُمتی یم سٕنٛدِ باپت مےٚ دورا سعید کٔرِ خۄدایا أمِس کر مغفرت مگر أمِس روٗد نہٕ پننہِ توبہٕ کرنُک زیادٕ خیال میانہِ جوانا 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے ولا ولا میانہِ جوانا ژٕ کر پننہِ خواہشن خاش ژٕ ترٛاو سورُے دُنیا یک طرف ژٕ وٕچھ میٲنۍ نبی پاکن کیٛاہ ووٚنُن دُنیا چھُے ترٛاوُن آخرت کر پنُن آباد قبر پنٕنۍ کر آباد کیٛازِ میانیو جوانو میانیو بزرگو میانیو ٹاٹھیو عزیزو